go mogoba ka bagayo nenda babuga ndinende mipango mele isana tse program tse bagayo ba mama ba gola tse kastawe bana beru ba ira bagali bana gali bena ba soma tawe lakini ndinende mipango mele tse go ba le mbekundi jene tse go ba hetsenge make it number trainings ba ganyol training yene go go raka tsengotsa go ba ya tsingulume ba gamala ba rone ntse moen man lwanda mwana mo chebe nze ba gabere sokoni na ga ba gabere sokoni amanya bas na ba ganyole sokoni ba nende mangondo musikolo dinende dianyera go lomba lila ko mu county lila ko letsa go tshirande the supermarket tse mo town yomo nomba mo Kakamega yerwe tse hetsenge ba share ba dinende mikanda go kulitsanga bende bya direct mu supermarket mwanomo babuga namanye etapo ya bengele sana ne kasi namanye etapo ya bengele sana lisoma dinende mipango mele gobo ne nyamanye gore ba boga bena ba banyolanga ikasi gore ba boga bena ba somanga bana beru intse mwene demo boga namanye etapo tse boga ba beramo ba boga go la tshenda nabo go tsa go tshenda nabo mulimo magobo kosi mo bumile boso ba idago east so that sha go shiga ba boga gande magoba ka ho legananga ba gayo bana bo moipolaya ba ne benyanga at least ba nyoletse kasi ba balende mumbe bana bena ba njende nabo bentse go le ba nyoletse kasi ba ga nyoletse kasi bana bena ba tsa go balenda go mo ka ba boga dinende mipango mele isana maboga go go nyela go tsengola go nyela go ranga bya shara ne kosi kala nyela ga tsekeriwa ne ba gola ba mo bolala dinende mipango go lomba shintshe balanganga idago youth council e council tsa go enzang go ka ba boga moboga o sina be nale mo ninjere mo area YouTube jana manoyo amanyanga ndi mwana fulani yitsi ni mwana manoyo ni ba nyala go ba threat go society ama go ka security anyala go bana hananga report go buami ama go administration aba manya go le ba tsa gola mepango melechi ho mepango tso go tsengola go tse talent mo ba bogaba mepango tsene tsosi dinacho